Và group review số ca vừa từ lọt một video thì bay bỏ dưỡng và to mũi tiết cứ ca riêng comment để dân giờ từ cú nơi canon layer để dân bàn cầm nọt ca video thì phí cái dân bàn cú comment lái dân riêng vì comment lái mỗi để dân giờ từ cú nơi canon layer thi lành sầm rạp đại mình tính cứ dân giờ từ chặt nơi thì tăng line để dân bàn cú đáy bàn tay dân đạn nơi canon layer thi điểm sầm rạp ngàyนี้cứ dân riêng comment bật to cứ comment XL តាមទឹកផ្ដេកយើងវាយ comment x អក្សរ XL មក enter មួយអូខេបន្ទាប់មកវាយអក្សរ x enter មួយគឺយើងបានបន្ទាត់មួយតាមទឹកផ្ដេកយើងคลิกមក1 2 คลิกបានច្រើនតិចមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានបន្ទាត់មួយដែលយើងមើលទៅអត់មានប្រវែងមួយកំណត់ទេវែងណាអញ្ចឹងគឺ comment ហ្នឹងគឺយើងប្រើ XL enter វាយអក្សរ H មួយទៀត enter ឡាញមួយដែលតាមទឹកផ្ដេកដែលគ្មានប្រវែងកំណត់ទេគឺវែងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើនឹងរៀនឲ្យយល់ដឹងពី comment XL តាមទឹកផ្ដេកនឹងមួយឥឡូវយើងវាយ comment XL មួយទៀតប៉ុន្តែតាមទឹកបញ្ឈរម្ដងអញ្ចឹងគឺ XL enter ហើយអក្សរ V enter អញ្ចឹងយើងបានបន្ទាត់ដូចគ្នាតាមទឹកផ្ដេកប៉ុន្តែវាមានទិសទៅតាមទិសបញ្ឈរវិញតាមទិស Y វិញអញ្ចឹងនេះគឺជា comment XL តាមទិសផ្ដេកនិង XL តាមទិសបញ្ឈរអរគុណជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់